In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Bethesda heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: "Wilt u gezond worden?" De zieke antwoordde: "Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water." Jezus zei: "Sta op, pak uw mat op en loop." En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. להקת הרקדנים. ברוכים הבאים למפגש חברים, חוליה נוספת לשרשרת המפגשים בין מקהלת הולנד וחבורה קצת אחרת. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם פה בשהייתכם בישראל, ואנחנו שמחים מאוד שבאתם אלינו. Welkom. Deze dame heet Edith en zij is de directrice van de lokale koor. De lokale koor Tzatacheret die toen in de achter waren, zijn heel blij dat jullie hier zijn. Ja, ik heb het. Goedenavond allemaal. Wij vinden het bijzonder fijn om ten eerste hier in Israël te zijn. Voor mij persoonlijk is het de eerste keer. אנחנו מאוד מאוד צריכים להיות איתכם פה הערב, ולי במיוחד זה חשוב כי אני פעם ראשונה בישראל. En ik kan haast geen woorden vinden om het uit te leggen hoe bijzonder mooi ik het hier vind. En wij met elkaar. אין לי מילים, הוא אומר, להסביר לכם כמה אני מתרגש וכמה אנחנו שמחים כולנו להיות פה איתכם. Wij willen u ook heel hartelijk bedanken dat u ons vanavond heeft uitgenodigd hier in Ben Shemen, zeg ik het goed? הוא רוצה להודות לכל אלה שארגנו את הערב הזה מהמקומיים. הוא עדיין חושב שזה בבן שמן, אבל תכף אני אסביר לו שזה לא נכון, כי לקרוא הוא יודע.
Ook heel hartelijk bedankt voor het fantastische ontvangst, voor het hele lekkere eten buiten. Wij zijn een beetje gegroeid, dat ziet u wel. Wij vinden het heel fijn om hier te zijn. Ik herinner mij nog het concert in Drachten, een tijd geleden. En daar herken ik ook nog verschillende gezichten van. ניקונאוטה טוען שהוא זוכר אפילו כמה מהחבורה שהייתה אצלהם בדרכטן. אני חושב שהוא נפגש עם כמה מכם והוא הכיר את הפנים לפחות. En de meeste van u hebben wij toen allemaal een hand gegeven. Het heeft u gezegd van, kom naar Israël, kom naar Israël. Now here we are. כשאתם הייתם בדרכטן, כולם אמרתם להם, לחצתם ידיים אחרי ההופעה וזה, בואו לישראל, בואו לישראל. אז אומר, אז הנה, באנו. Dus wat ons betreft, wij willen hier graag voor u zingen. Wat ik ook nog wil zeggen, ik vind dat fantastisch mooi dat u dat voor ons heeft gemaakt. To sing for Israel, to sing in Israel, to sing with Israel. It's in our heart. The choir for one. Welcome. Jerusalem.
Greece, we have our own language. And it's a song. It goes about King David. He went to get back the ark. He invited all people with him to get back the ark. The next song, sung in Frisian. Israël met u.
Let them dance and dance. Yeah, you know that beat there. Check it out, Joey. Michael Whitlow. יפה. זה DVD שהם צילמו כשאתם הייתם אצלהם קצת אחרת, והתמונה שלכם מופיעה על זה, למטה הם, והם נותנים את זה לדניאל.